Kulungile angithi uyabona nomfowethu uma ufuna ukulungisa intombi ngokuqalela ngentombi mina uyabona intombi uma ufika ngosuku lokuqala ukuthi sawubona ntombi ithi ayangiyeke wena yes mawubuya ngakusasa uthi sawubona wentombi ithi yini yebo yes mawubuya ngaleyo langa usawubona ntombi yebo kanti yini uhlala ungibingelela njalo kodwa izogcina iqomile yezo nalapho kuneyinkinga khona fanele ningajali angithi babona abelungu bethu bajwayele nini ukuthi make umlungu wakhwiphiza nje wathi sewazi ukuthi senizobaleka akubaleke kwala afaka office ubani mina ngiyashana phela la ekhaya kumele uze ungaphethe ukudla sifike-ke thina singaphethe ukudla kwethu ekugcineni sisekuthole njengamanje siyathenga nduni esimelayo ibalekile into ibalekile kwelukabi nduni kodwa kumele kuqhuba ukhonkolo bafowethu phela siconcentrate kakhulu sithina phela siconcentrate lento izolunga ngokuthi laba fowethu laba ngeke kube ukuthi abazi umuntu la ngaphandle sithola umuntu oyedwa ozositshela abantu bokufika uma befika ibekho phela nje singaxabani sodwa singabangi ningathukutheli asenzeni into right nanga umlungu ade ukhwiphize sisela ukhwiphize sisela kodwa sizasafika kuyena ngicela ukunitshethe ngoba sihlukana manje usezweni ngoba ubengazi ukuthi ubani lo wakhuluma naye beyitshethe uyikhulumela nje nomfanele useyinkomo lapha eplazini lakhe uyabona so ke masingehlisa umoya sizolungisa nibeke imali niwubeke u50 rand ngiyaxolisa baba ukukhule uliwe ukungena emloyeni nje umuntu omdala la samalebha sibhala u250 samali abona mawubamba ngokomthetho kanje kumele wathi uyavuka uyama kancane sekuphuma ufake yabo nibaqela ukuthi benganithuki nisho ukuthi kusho mina niyezwa usho nje kahle ukuthi uyambona ubaba lo ade efikile ade efaka umqhele ucelile ukuthi ungasithuki nenze sure ukuthi niba nobufakazi ukuthi uyabona maningahlangana nina nihlangane ngomlungu nina ngeke umlungu anixoshe kodwa nina manizohlukana uzoxosha umuntu oyedwa nihleke nintuxoshe usibanibani kulani ogcina xosha omunye uyoza niqede uyoza athole idomu zodwa zibuye izosebenzela yena ningavuma nithuke nibatshele ngiyacela baba cela ungayisebenzisi inhlamba usho ngenhlonipho ungalwi uthi nje ngiyacela mana beqala endlebeni ngoba ngasikhulume kanye phela niyangizwa nginikeza isikili sokwehlula umlungu uyabona yathi fuck why are you standing in uthi hayi baba ngiyaxolisa baba kodwa ngiyacela ngicela ukuthi ungangithuki ngicela usho into oyishoyo kuphela wenze sure ukuthi abanye bayezwa mayixosha bese ufonela namba obaba usokhela bengibiza ubaba usokhela size sizokhuluma naye
bakithi. Fundani ukuba ngamadoda, fundani ukuqonda, nikhulume ngendlela eyakhayo, ungakhulumi ngokuhlaphaza ngoba awulungisi lutho ngokuhlaphaza. Futhi nilalelane manikhuluma. Please, ningaxabani, ningalwe emsebenzini, ungasuka ekhaya kini. Umsebenzi nawo usutholile umsebenzi manje. Usuke ekhaya kini uyafika la usafuna ukusebenza. Ufuna ukuthi umlungu akuncengele ukuthi uyakukhokhela, aphinde akuncengele ukuthi uzosebenza futhi. Sebenza, uma kunamaphutha ubika amaphutha kodwa sebenza. Ngoba lokho ngeke ngimkhohlise mina. Ngeke ngize ngimkhohlise, sebenzani. Senutholile umsebenzi, sebenzani. Hayi ukuthi la emsebenzini kugcwale i-attitude, igcwale i-attitude kanti wena ongafuni ukusebenza. Uyabo? La abantu bokufika abadingeki la. Mohlula kuye nebhali umthetho wendoda uphekela ukuthi awufazi ukudinga la. Ubuhamba ubheke lapho obheke khona. Abantu bokufika abadingeki nje la.